Amka agenda sin sabu andala alega formal top yang tangin bala sekolah di agenda sih. Uksiang ke Nyodrap National Liberation Council HNLC ubasa don bla haka khatwe tarik uyayong uloong bakumbalong menta kajinga kronya suk hapadeng ke sarkar India ba ke sarkar jala kadang yat ba kadang don haka informal process namar kajingwan ke election na pinsang no shipor ya kajing kronya suk uloong ru bahadu menta kajing kran ki baladap kilong ki basaiso ba uong ru ba uyoi ba kadon kajing thrang basishan na barot lai mamla banyo poino shakami jinga kronya suk uloong ba wala kadai kajinga kran ke baklam kindon Henry Kim Don hi Kikendon ki baka HNLC kapo pagkaway na pring kini kandik instrument of accession. Kali kam ta kaya bihi tang baka sudon no baka kawan no election itu. Saka kapor waya election ki arbnai wai ta kam don no ka jingya kendu jingya kred ni kana. Ke banne ong baka kakam haru ta kaya dai. Ke kalong post kam don no mo tutur ka pantut ya progress sudah kam. Adung tangin padon ng formal talk. Ano official talk kalau judon. Dia kata banyak formal ke begini keran ke agenda security macam ini pada kampat. Gelmar ka don di jeruat ke bagi technicalities pak om ya ka peace process ya technicalities jong ka proses. Nomor ba kali kamdai kam tang jong state government kamdai tang kam jong ka agency kadai kam jong ka union ministry. Ating dalam semua bagian state government baka agency nak kalian ke central government so bompat yang ngomong ya ke proses dari technicalities ating central government ke kuat rumui ke state ke ke hapun wandur rumui tena nak kalian ke sen ke hapun wandur rumui long kita ilik technicalities ki bangnya ni ya pisang bagi penuh adu ni sini bompat ni amka agenda sin sabu andala alega formal top yang tangin bala sekolah di agenda nganu pala anjar keteng gending nong yang bala kemali lamar kumba pili bantu lamar ba tipor ba suara election dan kalian foreign secretary political secretary kilawan sini jo asa sini ke mentar balang sa sini do shaman ko vice chairman balang sa sini long ka si bentar ban peteng kali kam kan ba ya formal talk tikin sayawan kibadi-badi menang kun ka disekat kun ka jing ka delegation na syati kan kun jik subir ke joki kadang komen dan kalian central government kadang komen state government kadang kam dan kan ka banong ba Kim Dong serius lagi ya. Kita pura